I mate te ringa tohu tau tohito o te motu I te rānei, he waru te kau ngā tau o Jeff Murphy ka tahuri. I eke ia ki te taumata o te rongonui, nā ana kiriata I mahia mai ia I Amerika. Engari nāna hoki ngā kiriata rongonui o Aotearoa, pēnei ia Goodbye Pork Pie me utu. Nei rā te pūrongo whakamihi a whatitiri te wake. Nā ona ringa I whao ngā kiriata rongonui o Aotearoa, pēnei I te kiriata e kia nei ko utu. I am one of God's children. I nāe nei kua tukuna e nei ringa kia whakatā. He hoki ngā mahara o Anzac Wallace ki tōna hoamahi ki tōna kaiako. Jeff was a wonderful man. He might laugh and he might joke, but he was great with his job. He knows he's got a job to do, and he wants everybody who's around to do it. Very good, very fair. I didn't get any special treatment. Hei tāna anō nō nā te whiwhi ki te mahi I tō Murphy taha, o tira ki te whaiwāhi hoki ia ki te kiriata o Utu. And Utu gave me a voice. And he came in with a love that I've never known a Pākehā to ever get. Utu turned my life around, and I've always acknowledged Jeff's input into that. E tautoko ana a Ella Henry I ngā kupu whakamānawa ki te hohonutanga o taua kiriata. We can never forget that it was Jeff that initiated that and introduced a whole new generation of filmmakers to the craft, but as well told an important story of our colonial history. Hei tāna anō he pauri nui e tauana ki te motu whānui I te ngarohanga o tēnei toki o te ao kiriata. Kua hinga te tōtara, ka nui te pauri. My aroha goes to Jeff's whānau first and foremost, but also to the whole community that he had built around him over 40 years. It is a loss to Aotearoa and to the Māori world. Hei tāna he nui ngā mahi I oti I a Murphy, hei painga mo te ao Māori. Don Selwyn ran the He Taonga program for young Māori Pacifica filmmakers 30 years ago, and when they all graduated, it was Jeff who gave them their first opportunity to work on a feature film. He oi, mā ona kiriata e ora ai tōna wairua, a haere ake nei. Whatitiri te wake, te karere.